kibangiyadon hak ni kapur bat kumbalaom dong ilam jong kasing balada kajuba kalong kabajau nami hingin mi bantur sa sekretariat balada kajuba katiang desi nami insasyim ikirai kay kabarang ngingin liban le nak betawan penting kena ya kajingnya kun ngajami persya ya utra kani kadang siti yang kepelawan naiba apol lingdo Minister jong Social Welfare, Tourism, Arts and Culture, Textiles, Government of Meghalaya. The city kapong kumni, the President Nyotrak Youth Council Meghalaya Shillong, Dear Baroy, as per discussions held with your organization on the 5th of November 2024, I am pleased to convey that the government of Meghalaya is actively pursuing action on all points raised in the memorandum submitted. The state-level meeting of the Drug Reduction, Elimination and Action Mission is also meeting on the 14th of November 2024 in the presence of the Honorable Deputy Chief Minister in charge Home Police and the newly appointed Mission Director, Mr. Francis G. Karshian, retired SP. The meeting will further deliberate on separation of the Anti-Narcotics Task Force from the District Executive Force, setting up a fast-track courts and strengthening of the mechanism equipment to effectively tackle the drug menace. We are sure of our unstinted commitment to the mission statement of DREAM and look forward to more fruitful engagement with civil societies group like yours in the days ahead. With warm regards, yours sincerely, Pak Paul Lingdo. Kajing mud, jong kaning city, yang pangala puli ya ketin nongway kiong, baka sorkar, kala pediang, ya kijing dawa, ki baka seng, kala bu, akmat baka sorkar. Ki pentek bro, baka kasau trik jong mentau benai, kandon kajing elang kebaningkong, jong ka state level meeting, jong ka dream hakabau Deputy Chief Minister in charge Home Police, Pak Mission Director Padang Syutung Tumai, Pak Francis G. Karshian, Kim Sadon Lang, hakaniga meeting on session yang kalai, Pak on perkat, nak bentaban wanra no, yang kata ka ANTF team, lane ka kenun jong ki pulet, ban bu no laka jong, nak bentaban yakun yau drugs, Bat kumju ru ban bu no ya kita kiyin ka syari ki bakerbang ki bakaseng kalabu hakmat juga solkar kum ka jingdawa bat kumju ru kumnu ban te lakam ya kani gajing sniu ka bawan lembau drugs ka solkar ka ai ya kata ka jingkular bahkan pentrikam ya ki jingtho ki baka solkar ka tho hapo juga dream bat kumju ru kan don kan nang don kacingnya kendu bat kinoilam jong kaseng bat jong kui pat ki kenhun jong kaseng jong kui pat ki kenhun nak benta banyak kram ya kini cingnya kabamut baka sorkar Meghalaya kala pediang ya ki jingdawa ki baka seng kalabu hakmat jong sorkar ngai tang kawai pat parni ka basai teng ka sorkar kakut tang kacing ai pat ya kacing kular kiba pun kidai tang kijing kular kibalese kisukut tang kijing kular ngikwa bansim ya kenikalai menta kesni lengba kajing don lang kajong pi hadin mga ngilada banyak keren lupa menen bat kinoilam jong kaseng kabangiong balade kajuba kalau kebombiang ngentur sa sekretariat ngalada kajuba kabiang pat lada kasorkar kala pediang yin pediang yang katakan yang kajing ai assurance yang kasorkan neringi dari bandon pat iki kendon ya banburu ya kapur badu ladu kasorkan kan pentrikam ya kini mak jingdawa ki bakaseng kalabu hakmat kasorkan tengah ngilada banyak keren lupa bat kipala noelam ya kini ya kani kapang bat nikwa lembaga ni kapur kabamenta lembaga kilat patai kubur lembaga jingdon lang kajongpi bakaseng ke choisi hakani kapur hakani kasi kabamenta kakwa banong ya kasorka bangi piang ya kani kasiti kabampi pila ai nginomlet bentur sa sekretariat hakani kasi kabamenta ningibu pak ya kapur ya pi bangi kwa bahapo kalai polsni nadu bapila ai yang kena siti mentarasni ban penting kena bakayan tiap lade ban pentrikam lade ban notify kabar ki special code lade kini ki fast track code ru lade ban notify ban bapo ki district ki barasya kata ya
kiba buon kikis NDPS ladai bandon yang kita giyin kaseri kiba gerbang bat curu bantung yang kita gipridar sorkar kiba gerbang ngibu yang kini ginyau tuli gimak cintawa hakmat juga sorkar dan kebang ipriang yang kini siti bang ngibu yang kapor bapo kalai fungsi nadu mata kasni kabang idon yang kini kajinya lah mata bang ada kasorkar kab ngim yoi yang tidak kiba kasorkar kan le yang kini ban le yang kini gikam hadian kalai fungsi kasenya cuaisi hari kan upat ba nginom ya lumsyu yang kajinya lah kabakum kan ni nrengin let bangkur syakadai ka office jong upat ba hapus sekretariat kabiang kata kadigarai kabang isim mentah kasih kebamut bahadian kalai fungsi nadu mentah kasih kanom dongsyu kajinya kan bak kasorkar Meghalaya rekan donbet kajinya peni dakikam hakabangin selet bantul syate syapok sekretariat